Perezida Embalo wahiritswe ku butegetsi yageze muri Senegal ubwo ari guhunga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Senegal yatangaje ko Perezida Umaro Sissoco Embalo wahiritswe ku butegetsi kuwa gatatu muri Guinea Bissau yageze i Dakar kuri wa kane ushize tariki ya 27 Ugushyingo. Itangazo rya minisiteri rivuga ko Embalo yageze muri Senegal mu ndege yakodeshejwe na ECOWAS, umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba. Iri tangazo rije nyuma y'amasaha make General Horita Natam wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka arahiriye kuba perezida w'inzibacyuho akana umuyobozi w'ubuyobozi bukuru bw'ingabo ziyoboye igihugu. Uyu mugenerali de brigade warukuriye umutwe w'ingabo zari zishinzwe kurinda Perezida Umaro Sissoco Embalo wa Guinea Bissau yatangaje ko bafashe icyemezo cyo kumukura ku butegetsi mu rwego rwo kuburizamo umugambi mubisha ku gihugu w'abanyapolitike bakorana n'umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge. Kuwa gatatu tariki ya 26 Ugushyingo nibwo Perezida Embalo yatangaje ko yahiritswe ku butegetsi nyuma yo gutabwa muri yombi afatanywe n'abarimo uwari umugaba mukuru w'ingabo za Guinea, umugaba mukuru w'ingabo wungirije ndetse na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Abasirikare bamuhiritse biciye muri General Denis Nakna batangarije kuri televiziyo y'igihugu ko bahagaritse inzira y'amatora mbere y'amasaha make ngo hatangazwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru gishize. Uwo general yasobanuye ko bakoze kudeta kugira ngo barinde igihugu umugambi mubisha w'abanyapolitike batatangajwe amazina bari bashyigikiwe n'umucuruzi ukomeye w'ibiyobyabwenge bashakaga guhungabanya igihugu. Aba basirikare banatangaje ko bafunze imipaka banashyiraho gahunda y'umukwabu n'amasaha abantu batagomba kurenza bataragera mu ngo zabo. General Nakna mu itangazo yasohoye kuri televiziyo yavuze ko abasirikare bashyizeho urwego rukuru rw'ingabo zishinzwe kugarura umutekano kandi asaba abaturage gukomeza gutuza. Amakuru kuri ubu avuga ko ahantu hose i Bissau hashyizwe bariyeri zigenzura kandi ko imihanda yeraga ntabacaracara mbere y'uko gahunda yo gutegeka ko saa moya abantu bose bagomba kuba bari mu ngo zabo. Guinea Bissau imaze kubamo nibura ihirikwa ry'ubutegetsi inshuro enye hatabariwemo inshuro byageragejwe ariko ntibigerweho kuva babona ubwigenge. Embalo wavuze ko yakunze kurokoka kenshi igeragezwa ryo kumuhirika igihe yari akiri ku butegetsi. Yashinje umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka kuba ari we wateguye kudeta yasize ahiritswe. Uyu mugabo w'imyaka 53 yahiritswe mu gihe yari afite intego yo kwandika amateka nk'umuperezida rukumbi w'iki gihugu ushobora kubona manda ebyiri zikurikiranya mu myaka 30 ishize.